wake wata nake waneza jowe nesa tunene tenao mwanete John Muthini kuma Masako. John Muthini kuma Masako nyenita wasemi wa mulingana ni nanzao yao ya mitambo ni ambaito dhini wanichao kiuteti ngoko Muthini dhinani mwao John siye maiwana na wakienda mwaka modelu pandu shukulu na kukuma wethe ya hoteli waipa kuwe na shukulu unebona ndiye na kwa maana mundu mukawa kukuma hapa na tuwaza tuendana na yungu endana maadamu ambiye we ready kutwawa na ambia nakana mimi wewa nyena mwenye kama ina tena tungu ne yumeje komandi ngo muzove nakana andika zove atakapa yuta kalawe ya twende na tatu kalite na zava ibandu kana tena yu December ya vika wewe yu nikambe yo kutukana jiba dikile tena ba wewe ya tu kwa tianya to katika vitu kama huko nyeno media moi wambe wavika igo ambiye enda kana kalike shukuli nyena mwa baina vina ngomba nyakana kalike shukuli pasoma yo batu yokeza area tomela tomawe yani nipo kedia lakini wewe ya wendenda chome hapo enda kianije kwa kakasoma huko nyenja lenda na mwe kani mungumba nyi wenu jamana akachomea okuenda kiona mboma zima tuko 28 kwa juma ni wewe nukishekana na aendi ya mukamandi yetu achokete ingi mazako ajoka ndaina lina musio imandi yetu ngo batani chokwa chondu litani ajaji yani ngabano kawe yani ali yani nyena umawe yani na mujoke na undu na mulati tsaka itatu kya ya weyo abingawe yani ngamwe tuko kamumba izo zuriwa maniki yemeze njambe andika mulati seba ndo kuzila one mwitu nako kwa mumu na mweni sawa ina tena ayo zinyene kala mbani mwetu na mwere la mumba etio joka saina ambiande yanati yune ndio kwenda huyu suno ka change ngwa ana mukolia yu ino tukuru tukuba na isa ina wiba ndo ambia nuko ina ndio natoka kushoka kutoka une nyawe ina leo yo ambie kala tamdateke hukumu abindeti kila change na mukolia no timbopatite tukutai akili ambia nimu maji ya bikelelo ojangali yake na leo tuwa umali leo na unya na kwa na umala na mwati yetina aya unga mai change wewe yande nengali uo wati ya mota adi anya na joka mumba nyana dina na joka mumba na koma na muka wakati na dio yani kawaida na umaya wewe ona hiyo na mula cheto kama mumba lakini wewe yuto kama mumba na mukuja bale inge onda usiamba na shida tu kwa tia nyani nake nyenja tinda nyana Kenya na kwa kama kwa ingi wa kana kawaida hata ni Kenya na kwa yana acha hiyo yani Jumo no juinge ya wewe zaja mulati chavika kiwa maniki yemeze nji ambe andika mulati ndia mukoja niki na akili nungu ne zinu kuka ndo woka unere zaina chavika ndia kuka zaita no chavika ndia kuka zaira no amisi chavika nyana bingana na koma na moko yani kawaida no waka ya no wakatano na mula jenge no mawe yani wewe yo bangina nja mukula kulawa yuni enda okukulia ai kile wewe hata yo kwati yani enda okukulia yuthe na wewe bane kana twithona evinda okutethia yuwe
wachuma tu walamba ndikiye message ni kanisa ona betie yu wo betie eso ambe awe yumi apakwa ni akanena ke ni mambe mundu na yunya njundu nina mweka abaipando tako sana njuma na dina eba yulu ambe unde wonye na ndiye ndiye mumbano wazangu wasia kwa peke yake anamuti yake lakini mumba ina muyambe kala mumba ndoto yakaweta kuti ngwenda mundeli ni mweke kana mutara okolia mukauga thoko maba mukawa te hoteli wewe hapa kutoka bado wewe hotelini hoteli okay na ni ukulia ni muna atwanite yupyo hizo na atwanite byo ngeyume kila kintu kwa hiyo inywe yuni munese kila mundu nyene muka wao na akione unese ni we mume wake kila mundu none na yu ona umie wathiba nene na umie na mamba mbenge baba kuke na wewe ni ira wa kola yu yuna umaku na yobo weobo kwa hiyo wendao mana mubango wake ni mwao na mubango wake mo ando kwate yabuto dhikwo kwende haya customer tono ya customer kolinga chabati nesa ikitona auma ya mulinga ikitona auma. Your call will continue after this important message. Urgently update your registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Kasima. Ako ita watawakwa. Wewe tu nangane toko ndo wewe wazo. Utatia kwa. Mwitu ya mulinge wake wanesa no tu iwe nesa yes yui ni ukunite nundu wa mutumia wita wa John mume waku nde asianito mukolete na nde si umukole ileke yeah. Okay. Ambe ya wacha mwingi na wathe athia olete aola na obeta ewa wethe ga umesiobu no mukole joni kwa mwiki ato. Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Ndio. Wana kuosa hii The mobile you're calling is not responding. hato kuna ingi tamane kwethia ata mausa etio sawa nangi ndukito kuosa hii teche ile Ataithi muno. Your call will continue after Taithi this muno ithi. important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID.
We Diona Wese yu Olungwana The mobile. Nwa ile ambe ukethe Nuwa mukulia makoni Ayur ko kwata. Tawatsa. Ko nike ina wane no ne. Wane no ne the atila na omwe nye tinyagu Agonang ya modia yu omwe yu the agwe wa yu no mathina malikela ba yu ekatwe iwe kana no kosa makosa ende tumane ondo toeka Your call will continue after this important message. What? Urgently update your SIM registration details. Dial star 106 hash to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Did you know again tangazo kana ijako la mutwano Momia yuendo. Take poko mona. Mama kitio yuendo. ewe Mala ke bitikio tuma yuendo. Semba. Wali ukatia kwa goko kaikalako. obe betirika ona kanyo elo kutande ko kasemba na bwe kuna mukone yake Atake bitikio kwa mome musi. yelo kulumia teto jemwe Mome zizi ona abantu atwete fracas. Cheki kodile. Kada. Kila kodile ke omita ki. Sio asemba sasa prep. atana mo e-citizen Tata mbege wa e-citizen. Agweto mabuto yake alamia sukulu. The mobile you're calling is not you John mwane wonsa lakini oila twatu mou wethe awene waume akwa mbo yue kwa uwe wambio motio bau Nambio motio bau kato utethie John okay Ano sindenda ti. John etekelwa John etekela kotiwa niwe se kotiwa ko imoyo kotiwa paike ndokeo maada kotiwa wati wogewe Data oka. paike ndokeo Amo gede ya yu monde yu ayinwe wa moka na nuwe bumuzie na nuwe bu paike ndokeo wota kokolwa ndio yani ukatiwa ni mundu wendete ugethia ya mundu zuni wathina ni wagwia wathilie kwa mamonge nde ukwenda nde ukutabia getumi yani kwa kubende ukwenda Olinge edha yu John Pia emweso lakini kubali aishe edha emweso ki wazia Dizika ya madam uzunu wazia wake wale chaguwa mte awana John yemwe kalile ndi kwa John yemwe kalile na ambiye kalile jabadi zwela wali ya hotelini zwela wali kile hotelini o jabadi cha kalilo adina wange wambiyo pom na songe mpaka ba na John aelezo ni pena wose to red flags in one relationship ila we sauna mono manga a change communication yake onwe mutwano na kitu zuyu ona imada mwa change communication tu ndenda ngewasi yaku jambe kidha keki red flag yambe a change ya communication ono mona nena okay atiwa monena red flag yambe ya keli nuto na ko deny ila kuzita wako go rights together na muizua yu ndezi ze wabuta kata sende nzuka taka kamozi kake kaibo katika wabe tanga katatu ne side ya ndena sasa yako ani sasa yako ndake usiona nambizi ngete ukuelea na John sio la woni yemuka muya era imutu anite kana etwa kwa kazome kuoniki ubanisha no bangitizie zinga ni sundu endete Suyebo indiambe ya keli mukani woka muya bandu amoze hotelini omonendo kambose na kingi ni woka adi bandu patezeke otuko na woka no siyonge ekangota bie John ngibetikene kyandiye tene kyandere tene kyandiya customer bukitesa abu chazize bwana mwa ilinga javati ona mano zundu alinga javati na kito naneza andingo
ona ba no andinge roto no andinge roto na kibeti cho chambe ya ondoka na John ye kita kititetela kika mama tukao na kiithike kathi kiona kichai mauka kietelo neni wa John kietelo John yokilunje ya kiethi na ku John weka neza wa thiendo no we mama madaba kwa matemo yes kwa wende John kila ngwenda ukotabia ne kana muka waku no kokolile no kwesotolea boka no kweso siokea muka waku no kokolile na muka waku tiko kola o umana na mundu ome ungi ndi ukobitha mundu ome ozu muonia wendo umu niwizi andwa makuya me wendo makuona sia yani waona mundu ome aikuonia wendo ukamba kwa rwendo ukatia mweme Kira to hiyo liboti. Mabero kato mweme utoye muliboti ku. Yani muka waku no kwati ya mundu ome onge. Mulingi toto. Mulingi toto. Na akwata mundu onge noendie. Na ni mama wona ni oma mundu ote serious na mutwano. Wona ni wambe. Ni wamba utwa mwana kulosia itwe exactly akasomeko kanani wane ngandi yake mwana akekale na anti anaimutwanite anatia ati kwatutwa ekwenu enda utwa akwo atwa mwana kwo nundu kwikiwata na nundu kwo niko kwichao chakeli ni woko tuko na kuyabe bandu endete utuko nandana utabia niba miao ya mutwano bai kibeti cha ile dhanza saa 10 ile tu ngalanga ngalo mono ndo alando ma hotel na supermarket na mawochi man ibeti ile dha muzi saa ile gizele pai mundo gizele pai mundo mutwae wa ile ta utuke wa takimwana tote na ziendo kuete sio se wanziane so ni waileta umbie ivuta we mutwae kwa wila wambio na ayumala kaliza kamota takimwana utuko na idi no utuko waile umyango ya kuba no ikwati ondonge njoni newe mobole mundu wa kwa njoni nuko na thina munene wezingizia mundu ena mathina ta nundo mathina ni ma mundu one and faithful mundu oti mweke kukwaku yu kwa githiomo kila ume matenda gwiwa ni withitwe no nana na mundu ume onge anambado chike bado no manda ogewa yani ne na kabeba ke peka beba keta wa ka kie keta watungi kabeba keta watungi lakini yu moga magege ya oba mwiso banga lekwedo yambeya kabeba kuketa watungi oga eka mukwatie ni wakwatiwe ne chua tesi ende ne wawe wake wambaka saa 3 eka mukwatie na ndola mwandikiti ando akama andikiro mawuyani na natwae nitamede cia mwana menuka za umwe manenga imwana za umwe makenuka manenga imwana za umwe makayoso byamba ingale kwethengi nondo mitwano ni oko nala mwandikite etu mwandikite bano bali ka za umwe tikwa thoku lilisia yetu mathi niona ana wangela kanyo niona kangonengela kanyana ba ti ba ga munene no lakini ba nombe no siapeka saa 12 security ombe maka ni maenda kutia wa umeathei na yu ile ndio necho isu ona watu ile ni to lilise ya thoko mimaito tena maka tene so to so muso mozi eta ndo aithu cha mutwano tibo ile lilise ya tene na muthoko mimonde male kwa saa umwe saa ile azumaende na chona male kwa moyo so byamba lakini uona saa ile tu aimweme muzie agwero dilangela rona dilanga mboka na nuwa weza baba tuzuka twa gwele kedo zuka tu kona selewa wewe ndiye ndazia mia ya musi yandika wa ne mundu na moka na ndi bandu yandika webukune yandika wa umuntu ne melilikene illa yonde akibeti chanda bya ndikawele uweme uya izinzu mwe wambe mukawo ke ba ubonye na nduka komenza uzuni mwe wake yani mia ya mutwano na ndiye ndakibetike utuke wa nduka haike mia ya musi zikia wambeni njoni ndiye zina muka waku kana imweke ye mia ino ya undu mwaili tekalanya ta mundu na moka nundu ni mia
miao ya kusubia wendo na kwa ilia wendo na unanya museo katikati ya mutwano kila ndo na ukuya John ni kana unfortunately amana gebetiwa ndwena athachu wetelo jera eiwatete like is enena no pole to nwendo getso iwe to na odia kwa gwata unfortunately ata jembiye ki odiyu ujoje loi yike ka grada wa gambia jo kienda chendo kama mugawani kikome chendo kigambia jo tinya nedi eta wambia nuwe we wa ngola dio ya unless jo ni mombe mukawethe no wona iba unless na guna girete una girete ora no uwe no uone kalagwa ya unless yo ne ka au lakini ani wona iba nomba ndi kuona kitunyo na kimwe cha kucha otia nomba in fact wa ile uyu manda goloko di newo agire to ku njaro uone ndeke ndo endezi agire nzangilie uzwe nzangilie ya wendo ni mundu uzikelo endezi mundu itwa John tafadhali pea ndo matetikila kutiwa itikila kanani watiwa no yitikila kana muka waku nde ukwenda no yitikila kana muka waku nuendie no you come to terms kana muka waku no kwa maana umeangi ngano wingie muziozu na ni uvingie muzi na ito visual eta uvinga hello kana mbila okay wagana rowe ante yadaje mundo zogora ke ni kiprona kana kiprotich mugaje muno oti kana boni kuma kangemi yana mo seta John John moye ndadili sio kuonwa nena mundo kwetwa mwana mkwasu wake ndio monya wendo lawa mundo mka kwa mundo ome kingi sine nzembi yesu ona bayo ge adio mume moti luwe na dena munona ona ome moti simo maluka lakini yeye da wewe wake dio moti wako manja hata waambia tuweke kwa mwana mka wewe yukela ndo no mwe kwa baili boti kuna kenda wewe kwacho bo au nyawe kwacho balabe wote na ili kwa nenge oso kwa nenge ni kwacho no mundo mundi wa mando no webanga na nenge mundo atiwa ndikela okotiwa ndo mweone kana boni kuma kangeme wa mwe asante Elombe FM mundo izani na lo jomo gelo neza nesa hello hello Elombe FM hello yes to kwewa odi wa bia o guma tamo dande yeza odi dande jimu bia wala ndo mweli ile to mi Elombe FM hello yes o neto Simon nyamanya wa Kibra pekindo kama ngwendo weta newa cha mwanozu kindu chambe muno mukozu no amani atwetwe ne mundu me very weak amopole mono na no timu pole mwede mu pole lakini ndwe weak ne mundu me very weak na akama yende te mundu me weak that what that defeat so makosa mambe mwanozu na atwa mundu mukonge akane mende that man udukula kuona nya uume kuja no wazi no muka watona kukata kwa nende te bandu tuku aina hivi ne sasa na mulati there's something terribly wrong na mwano na kalo wow mundu mukozu no akwatio mundu ngi no sawa no maisha magazi no moza kuye lakini zinola monene iwe na mwano atike mundu ume kwa kalo legea thank you Elombe FM Elombe FM sorry watu na ngao nesa Vanessa mwana kwa suai kiteka naona mundu mukosu ana ndwe ndo mundu mukae na ngolo binge ono nando na ewe wala sasimu na ibya ni nuvetia sauti avya olera ta zitima ondo enda awo kayiga ipyo mwe sasi me kata generator ila sio wetu nange ni sawa akane na kepyo okay sawa ende utinde nesa sawa sabi thank you Elombe FM hello mandio
Uzini zambi kumwa maima kumangale kwa siya kombe. Yes maima. Kanu kendini wa mana. Mungu umezijio ni eonanya dini wa wendo wake na Mungu mkono. Niye mwendete kutono ka yaki. Na ndeno lo kumba uwa kuume. Mundu kesi ingu imata mundu umota ilete walau. Mundu mukete uka numba na ikipeti chaku na yeso kunenga yeso kupiti ingu imata nonsense. Kuwe umizi lakini niendo mwea next round yona so kwata mundu mukongi ambe ya nawe mwene. Na yinengo kumba ulawu ya ilite tamutumia. Nenge kenda yani muka. Thank you. Thank you. Hello Bit FM. Hello Bit FM. Hello Ndaido. Sami. Ngaku. Kango tati mwa. Awainda bie. Mwana bya bwa na bati tande kala hata mwana. Mwana titiwe wa lungi lekebeti. Kala ta mundu akabono jai. Lekebeti sija akabono jai. Ya bana kaluni. Jenda kujuju tuku na mundu meno wao juju. Ukwata mikango tati ndiye kana weka kibeti jaju kango tingwari ziri. Panda bie. Mundu lo ukotwana yoyu. Mundu ekala na kibeti jake na ndo. Na buko kidima murenyo mwe kana no moji te kana mayo vita. Amwe madam ngede yubo uniwe. Na goka na gwilela ka bedo ilela meza no ingia meza yugo itigia ukuna. Na joki ukuna o menyo ola mwikala ni na genu. Yes, Evel. Yes. Abu disenjo nyo murinyola wake do yeno ndu yona yoga. Ukata jota timu yake ko tabi maundu manjoni. Ni mainge yini mwana manze kibeti na kwenge kaleta mundu opena kwikala ta mundu akabonje. Azana ngako. Thank you walimu. Walimu ngako. Azana ngako kumangune. Hello Bit FM. Samiwe. Pamoja na wena nzao. Neza. Usinjo satika mula. Kuma kitanga jiwe. Jamaa ugendo chambe. Nemo vole. Sani mundu umana zainge wamba wala mozi wala vichi. Na zikuwete kukuruka kabane buye kwake. Ti mundu akakwika anuku alena nondo zikwagala kana zimira mundu mugozi alumano mbezu. Na mundu umiwera anido mwe andedi na andedi. Na umala bimwe. Na umala bimwe nuko lakini anaza mundu umala no yuko kwa makwa. Na wako molaji. Jamaa ono leno lekete. Na kila walete kwika. Wama na die mutie. Na leli ko kala kama na kibina na no bolo. Sami mundu umuzina kame chamoka. Ko kala walete kwika we ndio ndibe munenga neza. Muneneza. Ama na mundu mukone na mundu umungu munene analiume. Akewa. Na ema na bandu bakwara na muyo ayekera mana we kala we. Kwa uzaminye mundu umelete kwigini aye kwaka na nena ugeze ni wewe wika. Na leka kalobo losu. Na kela no na adhabu. Au mamuzi. Mundu mugoye ndio na munengie mwana agara jamaa ukiona ni wana jamaa unge mundu muko. Ukumutaje ndeto akewa. Na kajo mukuondo kwenda. Wa mundu umealange. Okay, asante. Sawa dile ina zona. Tika nesa. Hello Bit FM. Salamu linga. Mugata wenanza. Nesa vyo. Wenena watu na maineme. Yule ya manazie. Linga neto ribuwa imoka moga ikiweja dika manda moka. Na ima na story za mundu moka. Thank you. Hello Bit FM. Samiwe. Mogalia dada. Nesa. Mundu meziwe. Mundu mezindiwa mundu meziwe mbaya. Yuta nandi kuona londo wotanya kwa ngombe ya damu. Na gojo zengo gopia ngombe tipo. Agumala. Ika dozo kwa dewa motaya. Wala ngola mutungu.
Mwana ozu na ba moka. Okay, hello Bit FM. Hello Mbaito. Yes. Yango Angelani. Wewe akuti wasi molinge. Na wewe. Na mama tu kwa ngolo muno na wende ngolo. Imagine nanye ndingolo. Ona ze ilelwa. Wewe tu ilo kona mundo umeko. Ilo kona wewe ndo kila mundo ume. Mundo mele ya tamukie. Ani tona mundo mele ndo mundo mulelu. Imu tu bala yona nya pala wendi ke kale. Mana mundo meonge. Mundo mele anja ngonya. Oni tongwaze kana mwana gosi etikile watu. Okay, thank you. Hello Bit FM. Sadi nanzo. Yes. Oni kioko kumo kamba wa kandu mbumala. Wodi wako nati. Nombe tutikila nekana kama hivi sana nini. Wa mundu muganda abalono bode. Na muka wena nza. Ukamwedila kwa jirani. Kono ilotu mwa. Kono no kuma. Newe iba kuligwa we mondo umeata nondo akumba kondo mbona cha kwaku. Kwa umuntu mugawo ndeno bodi tie mondo ume ona amuya nombo kitawo samango kedia akitomoni na bata wao yaka na kamutia nanza ukazaidi ya mondo wako mwayendo ya lakini danaya. Iko no umano azisie pala unulela. Ovangena dizu yake akate. Na keli. Betu na mtu ngetu maziange di mayone tuita watu dipiki. Akaima bude jege ndo kita watu dipiki. Na hiyo dhano yoni kana gara ndio ndo. Ngo dilawatwa. Ngo dilawatwa. Dhano yoni na zoi. Anewe ya wanga hii kazi ya Mungu haitozi makosa. Okay, ndo maana ati. Nakuo kawa manaka nawe uimondo atudipiki. Ngega. Kwa kala kabundi ya jalani. Bundi ya jalani kasingano kwa kanini lakini katuma madirio maingi monopio uka zaidi ya kila mundu yazia kana bundi uya no watu maneza. Walo mbona winoneni. Wona uidiwa na mundu ita miya kwa mundu ngile kitumi. Vega tudipiki. Kitumi, vaume katudipiki. Yetu na ija ukweli tu ya ume. Gato tupeta jalani. Yuka mamundu wa tupeta jalani kenda wide watu mjani anombai wazo viambai. Thank you. Ile sana moyadi mamuno. Sanye yu atudipiki bongo minea. Yes. Mwithikisi ya mitambo ni ambayo itoke ni chao kio tete nguko. Nesa John waiti kila chukethe iwe. Na mwaka unwe ndiyo na kaino wezo ubinde sio inge ondo wezi okea rendo sianga isi ya mundu weza olika na balawa lukile ona kujoni welo olika na balawa balukile mundu kwa mutu wa iyetei kuyedha yudhu kumabu skulu uvoko maa kote edho niyo teo vika bei ese na welo manasiendo isi na isistia na next time mo ishopini yenge ya kibeti elo ishopini next iyo manda kibeti yeka windo shopini yaku sisi ya mundu wena andaye ya na ndaya ni no osiasi ya mondo kaza mondo abata ina ndaya na ndo kaigwa sa mondo nondo ni wakweka na aukenge aukenge te mondo moko na eri te yumanda ona meka nilio nweka nyanya wenda eri te yumanda wizo muyadhi na ndune zo muyadhi ni we asio kuya yunya ne yunya kwako na otondo we yunya kwako wana wegiene zawa umaba uyu yambe ya dayo wimanda kibeti yenge na uyevanya na mundu wakamane ya mundu wone abwata ina thina usio sababu ya shida pailu mother mundu is serious John ne kwatene watetheka mutwano na asia mantha mundu no wenda luka mantha mundu kita umusuggestia omwe no wenda tio twikalania imwe tio wenda nesa igwa chakeli wivanye na mundu nikana wambe omumana wene wewe naenda chaudha yone nundu na utwa ya mundu wenda siendo tofauti na ila wenasio kana ndoto ila wenasio si adhayo tisio wenasio kwa pole sana John etikila noendia